ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kahnyo terhadap Acik National Movement Sengkeme Sashiwat kelapentip bahkan sepenlong biang yang kejengaki bersisngi hajantar mantar New Delhi hadir Melayu jengbet nagatanat pulit jangkanong ba New Delhi hakini kendiasngi. Hagajengkeran bak kilat patai kubor hakashitarik unai wing arajar posau Presiden Jonggaseng ubak lam perang karbeni ula pentip bagajing Shimrai Jonggaseng ban penlong biang yang kejengaki hakal pesantrik urempang arajar posan kelong halau gajing bampat penurlong jangka sorkar National Democratic Alliance belayalam dak Bharatiya Janata Party ya gajing dawa ban pentrekam ya ke inline permit gajing dawa ban pendrong ya ketien khasi bat garo hakakanit bapra jogriti sensyar kari India Bat bandawai ke sorkar pedeng ban ajing kershan pura ha kebede bagajing penbet yau pur usam ha pedeng gejala Meghalaya bat gejala Assam. Ulaya thoru badang shen hakar pusau trek urusau arajar posau kino yalam Jonggaseng keraya kenduru yau MP Rajya Sabha Rakesh Sinha New Delhi bat ulakular bu sebut din ya gidi gejing dawa jegi patba gejala Meghalaya bat ke sorkar pedeng. Kalau depan yo ya ka jingbet nak tlap pulit jong penong ba dan iban penlong ya ka dharna ane ka protes ke basisi ha jantar mantar ha ka arsan trek ka beri arhajar arsan kane ka jinglet ban penlong ya jingki chenong ba dan kalong ban penkin mawyan ban buddin ban tit jingkang biang ban pen kenmau biang kalau di lain lagi kimat jingdawa bak seng kelada pan ai ke dorkas syaka sorkar pereng house nam arjar arplah kumba ki latip bro kimat jingdawa kelong bak sorkar pereng kadai ban pentrekam no ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 hakaba ka hindobar thawan ke jela ka sim ni rai haka khatkandai trek no pra jong sunam armajar khatkandai ka hindobar thawan ke jela ka sim ru ya rai ban penrong ya tin khasi bat karo haka khrngit ka pra jong kar disin shar jong kari India haka art nyotrik nailor jong usnam hajar khatpra but shushu ka sorkar preng kadai ban ai ke jingkershan ya ka sorkar Meghalaya ban Assam haka jing penkre ban penbe ya putusam bakpura hausnam hajar alpulai kaseng ka lalek ban penlong ya ka jingki setelhi Bandawana ka sorkar preng ya kita kimat jingdawa kibaki pajba ka jala kila dawa karai jong kin pungut ki MLA hakte ka por kadai karai jong pajba ka jala Meghalaya kaseng ka sim baya kane ka jingdawa dai ban ya sim khialang da kiru pajbaro ban kersan ya ka sorkar jala dai halor kane ka nongrim baka seng HANM kasalek ban penlong ik jingki chenong ba lagi om hapo ka jala Meghalaya ban peni baka dai ke jingkwa ki pajba ban yo ya kita ki mat dawa ka seng kale kenduru yo MP ka Rajya Sabha jongka BJP Rakesh Sinha haka arko sautre hau pistre kamu hak balayo bania thir bania tai bania kren halor de kimat
bat ula yetu ba ula ya kren bat ki bol sukar breng bat dang don kam bana ye ken seni bha kham tam ha ba ye dei bat ka ILP bat ula penpau ya ka jingso ya hab jingmut baka jingdawa ya ka ILP kalong banyada na ka jingwan tur kerthep ki khar Bangladesh om tam hamai klia Henry ha Northeast Barakwe te kalong ka kung ke bereu ka ton ya ka jingkerman namar hakat dai kasni kadai kasin ka berengkong yang aku dalam pangarayo snow lo jong isko rayo ida jong ikmat hakapor bang ya shong meeting batu MP badai inchat yang is berkuai kumpa shikan tatam hakapor bang kli jingkeli ya ka ILP bat dia ka ketin kesi karo ula jubak uang ba om dei tang kile ha bai bro lai tu isu ngin service ha ka parliamentary standing committee jong ko sarkar India namar wong kadai kadon ka committee kapan decide kene kapan rai ha parliament suwan ra bat su pas ki ko bel henrai ban rai le ban simrai le ban decide ya kono ko bel kadon la ka committee te kum kaseng ni sodon ya ka jingren namar ba kumbang nilai tip bayakne ka LP kumjuru irtin khasi bat karo kidai ki long pending isu ki bar ki pau stem ba kum ka jai bereu kala ang tenrai ngim juyo sokoi bakat UMP ba inchan pun ai kumi kata jingkula ba unsa rak haka parliamentary standing committee jong ka sarkar pedeng ha usnem ar bijar ulaj ko por bangile ki hadin yosi ka sarkar India leng ba ka MHA ka jubak leng ba da kasti di to matrai pi ma ha ka ba ka ong ha ka ba ya ka LP kam sem la ong ho ai Henry ye raktin khasi ban karo kala ong ba ka sarkar India ka hapan snap kat kum ka jingkwa jom pajbak nusnong mekle bat kum juru ye ka bro isu lengba ta ka jingtho ka MHA kala pha sha ki noilam ni seng por ka ong ba ya ka jingtho jing seng HNM kila pha sha kata ka CS division kata kamut ka Central State Division kabadai kata ka division bar dai pay yagi kami kerja pun om dai tang kami kerja pada Assam dai hago pun di jala jong ka dong setelah ini de nakaliang jong ka seng ka sodon ya ka jingkemen bar ka sodon ya ka bar kelairai hiru ban budin ban nong sukti kat hadut fondam poi syakathong jong jong ya ka ba ka ke ba ki pai ba nong stong jong jala kila thang ba kila angro kata bodai dan kecil ura kesna lo wai ka insuran ni popular ma ki ni la ba barolai ti isu ngin ra sha ka parliamentary standing committee jong ko sarkar ne ya ka tarik tengim kan keli ang ba ngi ba suaka jingkik ne laku jingkik ne wong pengan sawan sawan bani kendu yagi klik ususara bani kendu yagi sarkar bani kendu ru bani ni nak sumara haji sia ngi kwa khamkloi Henry ba kideli police ki om bagron ka assembly election tiga pen ahi ki awal dan